Allimpunchay munasqa kuyamasi. Kunan día cuentay munaygichik imaynata runa James Harrison, joven yahkahtin payqa ashkata onqorqa. Chayta kawsananpaqtaq payqa yawarta churarqanku ashkata doctores. Hinapitaq payqa chaymanta pacha yanaparqa runamasinta urquchikuspa yawarta waqkunaman churanankupaq kawsanankupaq. Payta riqsirqanku qoribrazo nispa. Noqanchispis munasqa kuyamasi runa yawarninta kunan tiempo hap'irqanchik. Chaypaqtaq invitayki kicharinata kay libro de Romanos capítulo 3 versículo 24 y 25 ninkay hinata. Hinaqa Diospa qasilla k'acha yanapaynin rayku runasqa cheqan runaspaq qhawasqas kanku. Cristo Jesús neqtaq huchamanta kacharichisqa karqanku. Jesusta Diostata churarqa wañuyninwan runasta allinyachinanpaq yawarninpi creeq neqta. Ajinapi justicianta rikuricharqa paciencianwan tukuy ñawpa huchasta mana hatut'ispa. Señor Jesucristo kachamurqa wawanta kay pachaman yawarta payqa t'akarqa huchanchik rayku. Chay yawarqa kunan tiempo salvacionta kawsayta qusuyki qanta chantapis noqata. Chayrayku rinatiyan usqayta Señor Jesucristuman mañakuspa perdonta pampachananpaq huchas ninchikta. Ama qunqaychu munasqa kuyamasi. Payqa munakusuyki chayrayku makishnenqa ashka valen qorimanta brazo astawan. Porque iskay makisninta gorqa wañunanpaq noqanchispaq. Ayawatejmanta suyaspa kasayki. Bendiciones.